wakwaba medin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Woman ya me bebo ne voice oye NDC serial caller na ofre ewo Mugabe ni programmer watu ni din inside politics ewo Power FM so eho na mami ede ne nsem etudwa na mami enye nsem keke na ode tudwa na emome no eye adapai atemdidi pa emu oden na ode ama asantefo na woman ya okase utie no voice na utumi ho se nani afi kakra na NDC for most 2024 abato na eba beto no mo mpento kwa na mo ya other tribe because mo feel says our tribe no eye NPP for stronghold inti mu duo mo atemi na mo so se mo mpento kwa yi ene se ntokwa ya na mo bobọ be ana meboa na woman ni how pa ne da dwenti a odi atemwe a oda onda ne se ose ena no by election a e call so e wo kumawi e sign say asantefo eto aba e de ma NPP fo nti de omo beye bi omo beto aba amomo ne santi t-shirt ena emo keke ena omo kwache ma kumawufo a enam so omo de eto aba ma NPP fo a enya asem kitwe nti ma me ne se onti asese NPP fo akwache emo ena t-shirt e wo kumawu no omo de anwini elections no na yeba akotie ma me ne voice no asanso aba na ya be man reply because NDC fo so e wo omo stronghold a omo so sebio omo chewing gum kra omo beto aba dia momo na yeba ma me ne reply because enya dia NDC fo so abende anase ochina mo say NPP and his excellency na nado dankwa kufuado and vice president Dr. Bawumia omo amembu no aflope no problem yati ase omo e disappoint ye mu ni asem bia na gbom so se NDC fo mo ye option ana se NDC fo NPP fo fail ye ya se mo ye option ana e wo kwan be so titiri pa ene o man pedida da John Dramani Mahama ada o me ye president da NDC fo hunjan because mo mba ene na NPP nko NDC nko ni ehu say different party ba ni ehu so okay ye try nipa we anya sa party NDC fo mo forget it dem be bi anya de amoba ebusuafo yenti ensema mame ede to dwane asanson bra me ka no no asama me ti ameka me se nyansa wo asamwe mu na dia papa ni ka na no ko se asantiman umo mu t-shirt a ye beto ma MPP na no kura so di t-shirt ni ma mu a on beto ma MPP ampa agina da agina say agina practice ko shi apro agina chimi ya anka ni bo mo kanyini wo disia obeka tra mu say asantiman ye ma mu t-shirt a on beto ma MPP enya chimi ye da se ebusuafo ye na yate ensema mami ede outidra but mami a wo frɛ ye ka kire wo say NPP for akɔche t-shirt e wo kumawu no mu de anwini aba se ye be fa ne say NPP for kɔto abe kura omo ayo omo kwan amomo foforo kura Volta region ye NDC for so omo stronghold wo refi say keta insi afọ mo afa how many years na NDC for aba abemu anka ho eye mo stronghold no anka sa si ya afa nkrofo afa anka defense no ka mo ye ne tem eso NDC for dabi say ho so ye mo stronghold ana but mo ye see defense na china no what to aba wo Ghana ha bia NDC for mo win wo Volta region mo chewinga mo mpa ombeto ama mo because omo feel say omo ani ene NDC nti nsu fo omo wo ewi abom wo omo fa ho the same thing ena kumawu fo so omo ye no NPP buy omo the free SHS aba Ghana obi akọ free SHS ni bi ni me NPP ni me NDC ni ba de mehu na meka keta girl ya okọ keta ya omko ya quiz ya o wini ya se okọ school outside say free SHS no ode ekoi e bianka na wo fun ni bi
anko beko school kura nya akwanya akwakoye quiz and winning no mu ehunu na wakọ international but because of free SHS nti ababa wa nisise wa abrochire but yet to abende ende NDC fu be winning e wo Volta region because eho NDC fu almost stronghold it's NDC fu na NPP fu e mo propaganda na mo nsemu na mutu Ghana fu ene mu njan ne yempente kwa bia NDC NPP ya NDC bukwa de mo ya west okra amo kasa NPP fu akwakoto ba okumawu na omo akwache mo na de ade NDC fu mo kwache scarf ena April no mo segu atare so towade ena mo kwache ma omo even though mo nim say mo win ho onye mo stronghold am botimi ya win but still mo try say mo be chade nje mo ni de hena tembidi emu de hena omo adwin ya adwume emu de hena asantefo se bi omo ya jebefui mo ka mo se asantefo esi Kumasi na market na den wo Ashanti region na sekejeti anso his excellency na don kwakufu adosi new kejeti market wo na sa market wo si no abrofo na wo si ana company bi na yesi Ashanti region me makoti na Ashanti region da be kwa Ashanti region 2016 wo Kumasi ekro ni mu nye fe bako se because omo road si na enye NPP abawe me fie Ashanti region just last year omo egu ekronimu na ya fefefe so NDC mo ba mo baby NPP for so mo ba mo baby but the fact is NPP for failing but NDC were not coming because akwan schools interchange ade amusisi no NPP for so buy na na do why interchange na do why akwan na do west hospital na do west school ndizeni na ya pe ana but the ehia ene nyama nketenkete say from Accra to Kumasi kwanye ekunyanyi ubeyama yen from Cape Coast to Accra and the accident esi nipa 15 passengers kana no wewu ekwan ne benya ne tutu ka we nkonkosie ena ye hwehwe youth ni benya adwuma ye wo manu ena ye hwehwe sa nyama mekekenzo NDC fo ba omo ntimi ye nti mo ha on say amoba o man painted da John Dramani Mahama o pens o ka say Kumasi to Accra road o be dual road ambaso his excellence na dan kwaku fado oye nti bana mo ba no e de na mba be ye hia mo NDC fo de mo ye bia ye hia mo Bible Ghana youth no mo nye steady na mo fo ma adwon to fim send this for NPP for failure NDC for so mo fail big time you understand Ndide mo ya de munike na ba me ma odi ni ba bia o kasa free ba so ko bi ko madina no be to madina wada ro ma yeti e we putu awa kan te ko mo le ti wo so ko bi ko e so ani ko shepe on do mo ko ya sa sa de na poso mo hiati